Почитувани, имам чест и задоволство да разговарам со Давор Шукер, хрватскиот председател на Хрватската фудбалска федерација, член на извршниот комитет на УЕФА, наш висок гостин во Скопје. Фудбалска легенда, еден од најдобрите играчи на Хрватска на сите времења, барем за таков го сметаат. Шукер, добре дојдовте во Скопје, во Македонија. Не сум баш сигурен, меѓутоа како прв човек на Федерацијата фудбалска на Хрватска, мислам дека во вакво својство за прв пат сте во Македонија. Pa volim doći u Makedoniju, Skopje, imam puno prijatelja. Hvala lijepo na toplim riječima. Biće mi drago da prisustvujem jednoj demokratskoj skupštini i svom prijatelju Ilču želim svu sreću i da vodi makedonski nogomet još 4 godine. На почетокот би сакал да поразговараме за делот кога бевте играч од Осијек преку Динамо Загреб, Севиља, Реал Мадрид, Арсенал, Вестхем, завршивте во Минхен 1860. Една супер кариера во која наистина постигнавте многу голови. Ако почнеме од Осијек и застанеме до Реал Мадрид, а преку Динамо Загреб и Севиља, како го оценувате вашиот дел од кариерата do Real Madrid? Pa najvažnije je ono dječačko doba kad smo se svi igrali, zabavljali, kad smo sanjali da postanemo igrači. I zato uvijek kažem svakom djetetu, svakom roditelju da djeca moraju sanjati. Nekome će se ispuniti san. Normalno isto u životu treba reći da koliko uložiš, toliko će ti se vratiti. Kad bi sad pitali 100 roditelja u Skoplju, u Zagrebu, u Osijeku, u bilo kojem gradu, da li bi željeli da im dijete bude profesionalni nogometaš, svi bi htjeli. Ali to tako nije lagano. Danas svi vide lijepe stvari, stadione, utakmice, frizure, minđuše, lijepe automobile, lijepe djevojke. Tetovaži. Tetovaže, ali u naše vrijeme nije toga bilo, ali vjerujem da je ono najvažnije da dijete ima kućni odgoj, da daje maksimalno sebe na treningu i na kraju koliko uložiš, to je ona moja jedna deviza što ja uvijek kažem, koliko uložiš u sebe, toliko će se vratiti. I na kraju bi postavio sve ove klubove što ste vi nabrojali kao jedne stepenice. Ona stepenica u Osijeku da postanem pionir, junior, da igram za NK Osijek, to je u onom trenutku bio san. Isto bi ga usporedio sa igranjem u Sevilji, sa igranjem u Madridu, sa igranjem u Arsenalu ili sa West Ham ili 1860 Minhen. Svagdje se igra s loptom, svagdje se igra 11 protiv 11 i samo je razlika u boji dresova. Isti se nogomet igra i u Osijeku, i u Skoplju, i u Madridu, i u Londonu. Znači, samo trebaš vjerovati u sebe i ulagati iz dana u dan. Od Dinamo Zagreb vo Sevilja, a vo Sevilja Maradona. Jedan ste od retkite, može bi jedinstven od bivše Jugoslavije što igral so jedna vakva golema super zvezda. Ako Maradona vo privatniот život imаше mnogo buri, kako беше како igrač, kako profesionalac? Pa ajmo ostaviti taj burni život, ajmo ga ostaviti sa strane i to normalno da nije dobro za sport, za sportaše, za nogometaše, za djecu. Ali ovaj drugi ću vam prikazati u par anegdota. Maradona dolazi na trening i malo kasni. I na treningu Sevilje bude oko 3 do 4 tisuće ljudi koji gledaju svaki trening Sevilje i u jednom trenutku vide Ferrari kako dolazi na trening, ide na parkiralište i svi ti navijači odu sa našeg stadiona, odu na parkiralište. Ja samo da vam kažem šta je Maradona. Maradona, morate ga shvatiti, i to dok nisam ga vidio, dok nisam ušao s njim u slačionicu, nisam ni ja vjerovao. Znači, Maradona je ekipa za sebe, on je poseban. Ako uđemo u avion, 180 ili 200 ljudi, svatko se hoće dodirniti Maradonu, uslikat Maradonu i dobiti autogram. I baš zbog toga ga treba štediti. Ja i shvaćam zašto je otišao u onom krivom smjeru i zašto. On je od 16. godine nije imao pravo na sebe, nije mogao ići popiti kavu, nije mogao ići u shopping, nije mogao prošetati gradom.
Znači, oduzeli smo mu svu onu slobodu njegovu koju kao čovjek ima. I na kraju, kad bi on dodirnio loptu, kad bi on dodirnio mandarinu u slačionici, kad bi on uzeo bocu od Coca-Cole i žonglirao s njom, i u onom trenutku kad ti prijatelj kaže u slačionicu, Davore, ti samo trči, nemoj gledat ni lijevo ni desno, ja ću ti loptu staviti ispred tebe. Zaista imam par golova protiv Valencije, ako možete skiniti koji je za vaš intervju. Zaista mi je dao par lopti, znači samo je trebalo da je pukneš ili da je gurneš u gol. Nešto nesvakidašnjo, ima u njemu neka moć koja diže cijelu ekipu i zato je Biljardo rekao da je na njegovim krilima, na njegovoj snagi napravio i u Meksiku ono što je Maradona napravio i Argentina je postala svjetski prvak i baš zbog Diego Armanda Maradone i zbog one njegove Božje ruke. Sve se to poklopilo i bilo mi je drago biti s njim, živjeti i raditi godinu dana i mislim da sam puno naučio od njega. Се задржавте најдолго во Шпанија и имавте еден голем исчекор напред во кариерата. Од Севиља во Реал Мадрид, еден од најголемите клубови на сите времиња, еден од најславните. Со Реал Мадрид освоивте шампионска титула во Шпанија. Бевте меѓу најдобрите стрелци во шпанскиот фудбалски шампионат со кралскиот клуб. Вистина ли е дека се толку кралски? Pa mislim da igrati u Španjolskoj je prekrasno. Prije svega klima, dobri stadioni, hrana, ljudi i, kak bi rekao, svi žive 24 sata za nogomet. Sjećam se u Sevilji kad bi se vratili s jedne utakmice, jedna cijela familija od mog prijatelja Frutera bi plakala i dok ja djeci ne kažem evo pobjedit ćemo iduću utakmicu, oni bi plakali cijeli vikend. I da vidite kako se živi s tim. Što se drugog tiče, prekrasno je igrati, biti u Real Madridu, zabijati golove, igrati na Bernabeu i živjeti u Madridu. Mislim da osim toreadora, osim vrhunskih sportaša koja Španjolska ima, zaista se vidi jedan primjer ulaganja u sport. Znači oni su 90. godina ulagali u nogomet, u košarku, u rukomet, u vaterpolo i zaista nakon 15 godina su postali europski, svjetski, ali u baš svim tim sportovima. I dosta sam naučio i vidio i na kraju može se kopirati, može se napraviti možda u manjem volumenu, u manjem optimalnom stanju da dođemo u to. Normalno da je teško igrati protiv Real Madrida. Real Madrid je broj jedan prodavač dresova u cijelom svijetu. Vidite da plati Ronalda i Bela za 100 milijuna, Modrića za 40-50 milijuna i na kraju ponovo još zaradi. Znači, oni su došli do optimalne brojke, oni su došli do napravljenog stadiona i to je u onom trenutku što možda nešto nama fali. Sad, igrati Real Madrid, Barcelona, odigrati na Camp Nou, kada znaš da ti 103 tisuće ljudi su protiv tebe, a oni tvoji mali gore na možda ni ne vede teren, navijaju za tebe i mislim da su te one utakmice najdraže. I volim kad su svi protiv tebe, a onda samo dajte loptu da je pospremimo u mrežu. Еден сте од ретките играчи поранешни, актуелни и сега што ги има во Реал Мадрид, што во една сезона постигнал 3 пати хет-трик. Како го доживеавте тој момент? Сепак е тоа пишување на историја. Pa ponavljam, najteže je bilo igrati u Osijeku i doći do prve lige. Ušao sam sa 16,5 godina u prvu ekipu i trenirao. Znači, ista se lopta igra, isti se dres nosi, isto je sve, isti sudac sudi, manje više sve isto. Sad samo su boje i različite lige, ali baš zbog toga kažem, kao dječak koji je sanjao da će igrati jednom u Osijekovom dresu, da ću igrati za reprezentaciju, da ću igrati u velikom klubu. I još ima jedna anegdota kad sa Peđom Mijatovićem smo, znate ono kad se igra utorak, srijeda, Champions Liga, vikend se igra španjolsko prvenstvo i praktički si, Capello je došao, praktički si oko 250 dana u karanteni. Više smo ležali zajedno cimeri u sobi, znači poznavali smo naše živote, čudo. I onda više izgubiš dan koji je, da li je srijeda, da li je subota, da li je nedjelja, više ne znaš koji je dan, samo vrtiš, ideš, letiš i pobjeđuješ. I normalno da
da će nam to ostati normalno kraljevski klub, kraljevski tretman, osvojiti titulu, osvojiti interkontinentalnu titulu u Japanu. Nešto što ostaje i ponavljam, vratit ću se na Osijek, vrijedi ulagati u ono jer sigurno se u jednom trenutku isplati i na tim velikim stadionima i na titulama. Znači Hrvatska, Španija, Anglija, Germanija. Da. Kada bi beše najlesno, kada je najteško odigrati? Pa normalno da je najteže i to sa iskustvom pričam. Kad si mlad, možeš sve podnijeti i da ne odigraš jednu utakmicu i da je to. Ali kad dolaziš one godine, 30-ak, preko 30, onda normalno da i navijači očekuju i tvoje tijelo očekuje puno golova. Sad, možeš se jedino braniti statistikom. Zato volim se na kraju i savjetujem sve igrače da se brane uvijek statistikom, jer statistika je ta koja kaže koliko si na kraju godine zabio golova, asistencija i to je ono pravo. A zabiti gol mi je bila želja u početnoj, ajmo reći, u našoj ligi u Jugoslaviji kad smo igrali za Osijek, znači zabiti gol u prvoj ligi. Istu sam želju imao ili da sad igram ovdje na 2 gola, istu ću želju imati, ja mislim da ću umrijeti sa tom željom da zabijem gol. Nikad se neću šaliti na račun gola, nikad neću napraviti nešto loše, ali ću uvijek ići sa cijelim svojim tijelom da zabiješ taj gol, jer na kraju mi smo napravljeni da pobjeđujemo, da zabijamo golove i da ostavljamo navijače otvorenih usta da kažu joj, je li to moguće, i baš zbog toga mi je drago da sam bio u svim tim zemljama i na kraju ono što bih vam volio reći, a to je da sam bogat čovjek po prijateljstvima. Imam puno prijatelja u Sevilji, imam puno prijatelja u Madridu, puno prijatelja u Londonu, u Minhenu i kad god sad odem na jednu utakmicu mojih bivših klubova, i zato uvijek kažem, navijam za sve svoje bivše klubove, mi je drago, evo vidite Sevilja da je osvojila 5 puta Europsku ligu i biti tamo na stadionu je nakon 20 godina. Dinamo je imao čast da igra u Champions ligi i zaista jedno prihvaćanje, jer zaista odigrao sam 5 godina na visokom nivou i drago mi je bilo vratiti se ponovo u Sevilju. I zahvalan sam njima jer oni su mi bili odskočna daska poslije Osijeka i Dinama, jer da nije bilo dobre igre u Sevilji, sigurno da ne bi bilo poziva od Real Madrida. Koga se sjetite na cela ta vaša karijera kako igrač, protiv koga vi беше najteško da igrate? Вашата задача je da postignuvate golovi. Da. I сега evo jedna ovakva distanca koja kad se vratite nazad vo vremето, pa što prvo vi pa? Dan danas kad dođem da pregledam neke golove i kad vidim ili kad gledamo El Clasico, uvijek se sjetim Nadala. S Nadalom smo se uvijek tukli, uvijek smo se laktali, uvijek smo željeli da pobjedimo i jedni i drugi i na kraju je vrlo bitno da kažem da je bio vrhunski obrambeni igrač i da smo uvijek bili 1-1, da smo bili, išli smo do kosti i da smo se borili normalno, on za svoj klub Barcelonu, ja za Real Madrid. I to je onako pozitivno što se mogu podsjetiti. A puno je bilo obrambenih igrača, ne možemo nabrojati samo jednog, ali puno ih je bilo koji su bili dobri i koji su dobro branili svoj šesnesterac ili svoj prostor i bilo je teško u Engleskoj, priviknut se na drugi mentalitet, ali po meni Španjolska liga je uvijek broj 1, iako je možda spektakularnija Premier liga. Engleska, ali mislim da Real Madrid i Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla donose više trofeja za španjolski nogomet i to je to. Експлодиравте како млад играч на светското првенство младинско 87-та година, кога тогашна Југославија ја освои шампионската титула. Pa to je bilo vrlo bitno u onom razvoju jednog dječaka koji želi uspjeti i otići na svjetsko prvenstvo. Po meni biti prvak u školi je bilo igrati na turniru među 4 razreda A, B, C, D, vrlo bitno i tu se stvara taj pobjednički mentalitet i to je ono najvažnije. Сега сте функционер, не сте играч, председател сте на Хрватскиот фудбалски сојуз или федерација, сеедно.
Poteško je da se bide funkcioner ili igrač? E pa, lakše je bilo igraču, jer kad dođem na utakmicu obučem dres, mogu riješiti utakmicu i imam u svojim nogama rješenje, možda da zabijem gol ili da ga zabijem nogom ili glavom. Ali isto tako mi je drago da mogu pomoći sa svim svojim iskustvom, sa svojim kontaktima. Drago mi je da je Hrvatski nogometni savez među top 10 u UEFA-i, da je među top 15, 14. mjesto smo na FIFA-inoj ljestvici. Mislim da imamo dobre rezultate, da imamo mladost, da ulažemo iz godine u godine u sve reprezentacije, pa čak evo 2012. kad sam došao u savez, ženska reprezentacija bila iznad 60. mjesta, evo ovaj put je na 53. Znači ima pomaka. Za sve treba vremena, za sve treba stabilnog rada i na kraju svi imamo loptu. E sad, ponavljam i tako je u predsjedniku. Tko više uloži u svoj posao će mu se vratiti. Eto, ja se nadam da zaželio bi makedonskoj reprezentaciji da nema onih zadnjih oscilacija. Sjetimo se protiv Italije, sjetimo se protiv Izraela, sjetimo se 11-terca. Mislim da je bilo bitno da tu koji pobjedite, da uzmete 3 boda, da se krene prema gore i onda će vas sigurno druge utakmice ljudi će drugčije gledati. E sad, želim vam svu sreću, volio bi kad bi Makedonija i Hrvatska završila na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Голема желба е потекне идејата од Скопје, од Македонија, од нашата фудбалска федерација за формирање на Балканска фудбалска лига. Регионот се бори да има повеќе навивачи, подобри фудбалери, повеќе клубови кои ќе играат во Лигата на шампионите, во Европа лигата. Многу е тежок патот да се стигне до тамо. Реален ли е сонот набрзо или во блиска иднина да се обединат клубовите број 1 што се во сите земји од регионот и да се формира една ваква лига? Ова ве прашувам од позиција на функционер и во УЕФА, затоа што УЕФА и ФИФА се доста конзервативни по вакви прашања. Pa moraju biti konzervativni, ili prije svega pogledajmo da li u našem okruženju imamo infrastrukture. Evo, mogu vam reći priču iz Hrvatske. Nemamo, osim riječkog stadiona, nemamo ni jedan dobar stadion sa infrastrukturom. Da li smo spremni primiti sve te utakmice? Da li u okruženju u Bosni i Hercegovini, da li u Srbiji, da li u Sloveniji? Možda Slovenija ima, vi imate prekrasan stadion gdje će biti i svaka vam čast i da ste dobili super kup. Ali na ovim prostorima mi nemamo prvo infrastrukturu. Znači prvo države, politike moraju. Moj prijatelj Ilčo i ja nismo građevinske firme. Mi ne možemo graditi stadione, mi možemo pomoći sa ulaganjem od UEFA i od FIFA, onoga što dobijemo, ali na kraju zna se po Ustavu tko treba graditi i tko treba napraviti. Druga stvar, vrlo jednostavno ćemo objasniti, pa ne igramo svi istu utakmicu. Ako u Bayernu za 10 godina je prodan stadion koji prima 65.000 ljudi i prosjek karte je oko 100 eura, a znate koliko je kod vas karta, koliko je kod nas. Znači ne igramo isti nogomet. I za to ću se boriti dok sam u UEFA-i, da vidimo koliko god možemo izvući sredstava da napravimo nešto. I zato je najvažnije ulaganje u mladost. Da imate reprezentaciju mladih do 21 koji odlaze na Europsko prvenstvo. To je taj uspjeh naših reprezentacija i za to. E sad, za ovo treba razmišljanja, treba projekata i treba vidjeti izvršni odbor i gospodin Čeferin, naš predsjednik, je rekao da u ovom trenutku treba završiti ove druge stvari. Bio je u Hrvatskoj i rekao je da nemamo infrastrukturu za to. Znači, ajmo napraviti step by step. Čeferин го споменавте, доаѓа од Словенија, председател е на УЕФА, еден од најблиските соработници му е Звонимир Бован. Вие сте во извршниот комитет на УЕФА, Илчо Георгиевски од пред известно време е член на организацијскиот комитет на сите ФИФА надпреварувања. Балканот има во моментов доста силни функционери во најмокната фудбалска организација во Европа, УЕФА. Може ли тоа да се искористи како еден импулс регионот да се дигне, како што велите, и да направи инфраструктура и услови за да
balkanskite selekcije? Može i mora. Mislim da imamo kapaciteta i kad ovo što ste vi nabrojali, ima tu još dosta ljudi koji mogu ući. Ja im želim da što više sa ovih prostora uđe u UEFA-ine instance, u UEFA-ine komisije i u FIFA-ine komisije. Ono što je najvažnije da si moramo biti tu da si pomažemo jedni drugima. Ono što smo prijatelji i na projektima koji, vidjeli ste koliko UEFA i FIFA ulaže u infrastrukturu i koliko treba još svim tim savezima. Pa zamislite da negdje u Africi ili Oceaniji ljudi još nemaju jedan umjetni teren. Znači oni još gledaju kako će putovati da odlaze na utakmicu. To je njima bogatstvo. Da je odigraju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i da imaju ugodan put. Jer ako dođu ljudi na 5 sati pred utakmicu i putovali su 3 dana, pa ko onda može igrati nogomet? Znači, sve te zemlje i mi ovdje imamo i zato je dobro da imamo dovoljno ljudi i ja se nadam da će biti još gdje još možda trebamo u disciplinskoj komisiji, ih ima malo da nas shvate koji su ovdje naši problemi. Jer ne može nam netko iz drugih zemalja kako oni shvate, pa znate, nema problema sa rasizmom. To je ključni ovdje jedan povik koji ovdje na našim prostorima možda i zezanci, ali taj povik je loš, ali taj povik ja vidim i na drugim stadionima. Sad mi to trebamo fino ući u te instance, objasniti, najlakše je kažnjavati. Hrvatski nogometni savez je najkažnjavaniji u povijesti nogometa i to me boli. Kako promijeniti to? Pa vrlo teško. Verbalni dilekt mi ne možemo zatvoriti usta svakom navijaču, znači treba mijenjati psihologiju, treba raditi da onaj koji baci bengalku, on ne može biti heroj, on mora biti kažnjen, a kod nas je to sve okrenuto. I sad zamislite koliko mi godina gubimo da bi došli do toga. Koliko smo mogli, evo Hrvatska je platila između Dinama, Hajduka, Rijeke, Osijeka i hrvatskih navijača na utakmicama preko 5 milijuna eura. Koliko smo mi mogli napraviti umjetnih trava od Osijeka do Dubrovnika, što nemamo, što moramo napraviti. Jučer smo to morali napraviti. Ali ne možemo i ulagati u mladost i raditi tu infrastrukturu. Nešto moramo birati. Уште едно прашање и ќе завршиме. Фудбалските трансфери одат без лимит. Суми од 100 милиона евра. Дали тоа треба да се некако поинако организира, да се стави во некоја рамка, бидејќи овие цифри одат до плафон? Pa, nije loše. Ja bi volio da u moje vrijeme je bilo 2, 3, sad je 10, ali nećemo govoriti o komu i o čemu, ali mislim da je dobro da je slobodan market. Ako klub može platiti 100 miliona, ako klub može izdvojiti ta sredstva, znači da netko vrijedi. Ponovit ću, i u naše vrijeme je bilo tako i kad smo igrali u velikim klubovima. Onaj igrač koji je skup, a zabija nedjeljom, srijedom, utorkom golove, je jeftin na kraju. Onaj igrač koji dođe, platiš ga skupo, a on ne igra, samo trenira, plaćaš mu hranu, stan, obaveze i ne zabija golove, on je preskup igrač. Znači, današnje vrijeme ne podnosi to. Klubovi su toliko moćni, budžet je takav. Zamislite da mi imamo sada, evo, uzet ću Vardar ili Dinamo naš, da imaju 10 godina prodan stadion i gospodin predsjednik ode u banku i kaže: gospodine, mi imamo toliko prodanih ulaznica za idući 10 godina, da li mi možete dati 50% novca odmah? I ti možeš odmah raditi i ulagati u novu ligu, u nove igrače. To je moć. Mi to nemamo. Zato sjetite se šta sam malo prije rekao. Ne igramo svi isti nogomet. Igramo mi 11 protiv 11, crveni, plavi, 3 suca ili 6 sudaca. Ne igramo isti. Vidite da goal line tehnologija, zašto mi ovdje nemamo, vidjeli ste u našoj grupi se desilo da je Finska primila u zadnjoj minuti gol protiv Islanda i možda će to Finsku izbaciti. Možda da je bila goal line tehnologija, možda bi imali taj bod i možda bi sutra išli u Rusiju. Baš ponavljam, trebamo pričati, trebamo razgovarati, trebamo imati ovih okruglih stolova i razgovarati između i zato pomagati se između i želim Ilči i makedonskoj reprezentaciji uspjeh i
kad god ili bilo šta od Hrvatskog nogometnog saveza i Davora Šukera uvijek ćete imati velikog prijatelja i vidimo se uskoro. Vidimo se sutra na skupštini. Ще наш благодарам за времето и убав Hvala vama.